Au judakuk mangplik tu wiphayo ka hanya hello korok ni biskango nokbar news ni bisingtui tabuke ta male Bwsa naise tabuke kaglaimani mangplik ka sai phaisio Tripura haste obo haikena kereng thayo joto jagana obo haike Tripura haste obo haike Bwsa kebo khalayo kebo thuyo obo haini koktuma ka sai tongmani sing obo hanya judakuk mangplik rok ni biskango phunungnan musungya phono phunungnani sing ma phaikya ta male bini obo hai je talikhawo obo hai goti tongmani bini mangplik phunungnani bagai sing ringmani bagai sing ma phaikya nokbar news kubui kok tamo bisini kokno sing bini khukni sing khnalainai norok naitongni ge pulane kisar sarni sini bleka hambai sini nokbar news channel sono ke ani bumungka thaiblang jomatia ani para to terpa kami ani bufan bumungka dojo kisur jomatia engke sini PS engke killa POB killa udipur gomoti tripura social media rogoto tabuk Bwsa naise norokno kaglayo hnei mangplik ka sawi tongo Tripura hasteo tabu kereng thayo no joto lokorokno nailai tongbaikha norokni mangplik no engka bo haike engkha abo kisu acha amo blake kam kok singka sini pulano nini login bung sai pulang ke ang to ani chekak nai ba thai thangna bismasa ani pula thai thangna ani boi thai thangna roton devi jomatia bo ostro khlaibai 22 7 March 2021 thika hinga bo bai ang thimani pare ang bisasa ka ekhana ang sundori jomatia bai ang arrangement khaibana ang nukhum ma khapika thimani yaglo ni first ni bai mani sundori jomatia bai bisi busuni pore nang bo bai nukhum kha ani bisa rokalia bisi ni upor nglia tamana 24 थियो हिंके 7 मास थियो हिंके डिसेम्बर sang mana philang हिंके सुन्दरी बाय नों नखुम खामानि बिसि बोसोरखं खा नों बबा हाके माने सिकला हनाय जा सुन्दरी नो नों हि खलायना हा नायके नों बड सिकला हनाय गसिबै न रग बायके कायजाला बो अच्छा ब्लेक हमबाय प्रश्न कहम का संका अमजों आं बनो कायजा खनै ना आं गसेबै ब संसार वासे खाजाखिन आं सिवो बनो आनो ब संसार खाजाखिन बसिवो कामकेन जों खाजाबाय खाजाखिन सिक्लानि कुनो मारिकरि अबन यागलो जों कुनो सिक्लानि मारिकरि रांदा रांदी नालायका इनके आं 22 तारिख 12 मार्च 2021 नो आं बय संसार खापिका आनि फेमिलि न चले रनबा इनके तो जे संसार खामानि जागलो Bwsa malaya hnei norokni gwnini bisingo kesa kering laye rkhalailai mani koktuma ka sai tongmani ga bole kubuida acha blaika hambai am kok ka singmani bai omoto Bwsa hnei kono ane thanibo ang bono omai korok sil samani krei kintu haipane bo pas ni Bwsa bene bo nukhon khalai phang arabu Bwsa maya na sina ang confirm ang 100% confirm tanim ang bono Bwsa kri khin mani ba ke confirm hi maka inga ang bai khai bu ang bono Bwsa maya ro hi ang kuno torture khaya karon tanim mala ani Bwsa kni tongoble emni sundorni umar busro a sundorni umar ke light 35 years ro unai ani ke to 40 years running chole tabuk to sundori nono Bwsa rok maya bobai tonggoi kuno Bwsa butui rok khlai maya naise nono koksil jawoi rkhlai rok nei nokongo tonya abo hai kese kiring bu to sar khai rok nei koksil sajagi tong ablo kubuja abo to tansnai jas bonno bo wasore bono chare sasine bono khana rasina am haya hosine ni bo banok samansi omota herok to ang ani live ang haike to char bukhaya ang bo wasoya tani ani Bwsa mani tongmani ba engke ang bo haike बाजी फिर अमो फुरो हे आनि नावनि रिख्लाय माने कुनो गरै लाबुक जरा नरक माया हनै बाहायके बानजि हनै साइमा का नरक ट्रिटमेन्ट खायदना क्या अच्छा ब्लेक हमबाय नों माया हनै आं बाइक साइमन का हमले बो फार्स्ट नि बाय तो 2 बছर भाया का 1.5 बছर समथिंग बो टंग फाइखाना इनके आरा जागा न Bwsa माया माने हिंगे आं Bwsa माया हिफानो nya hempana angkuna ani bekhawa baya haipana bonus bona ano huwa na ano Bwsa maro mai
nung anu Bwsa Man hana ke tani bo anu hu engke anu Bwsa Man engke bana ani ne dos nang hana na ang bono treatment khairuka bono khairuka engke anu treatment na are bo tansna udupuru ba ang bono treatment khaya boni parawo tongto na ang bono treatment khairuka no treatment khai thane report ang nukha engke abono ang treatment khane ekloge na ang 10,000 something across khawe ang bono cross khawe na ang treatment khawe out labo ang rangkhimi khai engke o treatment ka gosona ang purana bono Bwsa Man ang saiman ka haipana ang bono Bwsa Man kono torture bole saiman ka bobo saiman ka ang saiman ka engke bono treatment khairnai ka boni parane bwsai thijanai rai na bo bwsai na haibo bo bon bwsai stroke ung thipai ka engke bo baikena ang treatment out labo ang roka intabon o boni sunangga pini dipuno nugoi ang bono nang Bwsa Man jat na ang kono madut bekhaya ang bono torture bekhaya tani mala ani Bwsa Man ni tongba omba ni ang bon mu khung kaham ka khaitlang thangga ba ang tongsne na ang wasoi tongman jaga ni je phas ni songsar ni Bwsa knei tongbo ani first ni songsar ke ani Bwsa knei tongbo masa hingke okra ko hingke jora jomatia just nickname hingke khapang jomatia ni jora boni ei singke tabo 18 years running into hingke ko suku hingke LM jomatia nickname hingke David jomatia pon age hingke 12 bosor kabito ke boke class 7 no tabu poreitong new life school raya molsum muti rakjak mamang no okay gato tabu je social media wo je koktuma je mangplika saitong mani mane boto tabu kok sil saitong khanono tang hni samala bo social media je nukjai kok samani Bwsa mani kene kha baksa ke mili laye Bwsa rok pono kubuni iri laye na ani boto saitong nung tamu hunka amu ta ang boto hairo ke anthani Bwsa Man kri ang bo bono ha ke singma ba kri karon tan ani tongmon bising kri mane umo ta hairo ke Bwsa Man rinai ro kono jukti kri karon ang bo bono singa bo ana saya lani mala chini Bwsa tongmani ba ha chini Bwsa kni tongmani ba tani ang bo hairo sas nei ba hedba tem ko Bwsa Man nei ba na maintenance ka ha ke khai thama ke ang satisfy tong nei ang was hoi tong